Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلينا أجمعين أما بعد. سعادة الكرماء والأجلاء para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta pengasuh musalla, kong langkong pengasuh musalla Nurul Hikmah, seladana semolja Al Ustaz Ahyu, beserta serta majlis keluarga, serta rombongan majlis salawat barakallah, seteja pejabat pemerintah kong langkong babak kepala tisah, seampon lestari aparing sambutan atas nama tuan rumah, semolja seteja wali santri, wali murid, seteja santri aktif, alumni, tor simpatisan, seteja undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pabangkian malam aris mangken badan gaula sarang ajunan yatini sarang Allah kaangkui bersama nyukses akin acara zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sega dimma badan gaula sarang ajunan tak bu ambu senantiasa ngarami yakin mapadeng kabungaan nasabab beberepon Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban katiga dinto malar muka sikap aba kabadana aba mapaddenga aba badana lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto para rabu beten gaula sarang ajunan etambana kabungaan karena terus terang dimin gak dinto alam gak dinto berduka, dimin gak dinto alam serba tidak menentu bagaimana selamat bentak selamat, maka diutuslah banyak-banyak utusan, termasuk Nabi kaula ajunan Nabi Muhammad adalah utusan Allah paling akhir tapi paling mulja. Nabi Muhammad gak dinto utusan sami sarang utusan sebelum-sebelumnya. Utusan gak dinto para rabu bade saya sebut Nabi, bade saya sebut Rasul. Si Rasul panika bade sakemi. Dati kaula ban ajunan gak dinto punya nabi-nabi. Bengesepo kaula ajunan di atas sebelum Nabi Muhammad. Min ladun Adam gak dinto para rabu ada utusan-utusan. Nah, beten kaula ban ajunan pakaluar sarang Allah ning akhir zaman
sebut akhir karena pacet nabi dan nabi paling akhir. Sebut akhir para rabu karena kaulah para ajunan gak dinto sabek ning setong zaman seampon larak para iqtirabus saah, hampir mendekati kiamat, tapi dekat kuah ingki lebih semak timbang lamba. Kula tak bisa mastiaki karena Gusti Kanjeng Nabi tibi nalekan beda orang mator mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi, maka Nabi Muhammad tidak berani memastikan kapan itu terjadi. Hanya Nabi Muhammad memberikan penjelasan tentang asyratus sa'ah, gak dinto tanda-tanda kiamat bila ampun parah, sejelas semakin lebih parah timbang lamba. Jadi tak usah tebak, karena saja nih tebak para Rabu senebak kiamat kada, mati kada. Gula enggak banyak orang tebak ning Indonesia gak dinto, disebut orang pintar, beda babini dimin gak dinto ajelasaki bahwa kiamat itu di tanggal dan bulan serta tahun cantik, mati kada. Beda nikah ni benian para Rabu jaipon lebeden Nabi nomor 6 lekor. Ni kebeda riberin. Jadi padahal gak dito para Rabu Gusti Kanjeng Nabi gak dito debu epon beliau engkore pada bangunan. Bangunan jadi semaria ada entek setong betah. Betah terakhir jadi engkau. Jadi letak buta betah lain. Makanya disebut khatamin nabiin, penutup para nabi. Dari kak dinto kaulah benajunan kak dinto tak butuh nabi boleh sampai kiamat. Dekik bekal beda para Rabu nabi setoron ning paling akhir. Bekal matekna Dajjal pasera Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak membawa risalah baru. Nabi Isa kan itu tak bekter risalah baru. Tapi cokan pada waktu itu Nabi Isa adalah mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumak pas sabanika ke muslim pas tak butuh Nabi boleh. Ada ambo. Nabi ni ke estona mau neker-beker paling awal paling akhir. Karena satu ojo nagak dito para Rabu tombuna beden nagak dito asabab bedena Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan Nabi Adam dalam cerita gak dito para Rabu etare mana taubat dan Nabi Adam asabab put nyebut Gusti Kanjeng Nabi, padahal Nabi Muhammad masih belum lahir. Jadi Nabi Muhammad itu memang sudah dikenal sebelum Nabi lahir. Maka dari kak dito kau leban ajunan kau tu pacek sakalangko ngah ke Allah ipeteti umat epon Nabi Muhammad sehingga kaulah ajunan jaminan selamat tegak dinto lebih jelas daripada umat-umat yang lain. Malah yang antik para Rabu Jepon dan gula apa? Umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya, bahkan orang tamidung gak dito bekal tetia saksi nabi-nabi sebelumnya. Dari antik dekik gak dito Nabi Nuh dipanggil. Pas pada umat Nabi Muhammad dipanggil bereman Nuria Arya alaksanaki apa enjak risalana engki padahal saya teti saksi tak kejepo engki. Kemudian para Rabu ada orang bertanya, mak bisa tahu je tak kejepo? Karena kita punya kitab pegangan kita seumur hidup yang berlaku sampai kiamat, dan di situ sudah termaktub cerita-cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad asmana Al-Quran, sehingga kisah-kisah yang termaktub dalam Al-Quran itu menempati sepertiga isi Al-Quran. Disebut qasas, maka disebut qasas, cerita-cerita nyata, bukan kisos tapi qasas, cerita-cerita nyata yang tidak dibuat-buat. Salah setong cerita paling bagus dalam Al-Quran acara cerita Nabi Yusuf, sehingga disebut ahsanal qasasi, cerita terbaik.
Nah, para rabu sebadan kula muljakin kaula ajunan paringin agama nyamana agama Islam yang paripurna sudah agama si tak bisa lah oba boleh syariat ampun mareh anapa karena Nabi Muhammad ampun sampurna aki syariat dan tidak bisa ditambah lagi. Sallu ala Muhammad. Yang bahwa ada orang mikir kelompok sebelah kita. Kelompok sebelah menyatakan bahwa apa? Muncetlah agama rela tak bisa iba tambah boleh, maki bertambah tahlil, maki bertambah molotan, maki bertambah nyatosan, maki bertambah bunyibu, maki bertambah haul. Itu bukan menambah. Saya ulang, itu bukan menambah, tapi mengamalkan isi. Jadi melek anu mas panjenengan. Jadi takok panjenengan salah sangka. Arya benambah dia ning dalam agama, beni benambah. Napa? Ajalna ki esen. Dijabarkan oleh ulama, akhirnya pah beda acara katia malam hari semakin. Maka dari Kak Dinto apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari senorok manhaj ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah Kak Dinto tidak pernah salah karena semua ajaran di situ yang diamalkan adalah pengamalan isi Al-Quran dan hadis. Tapi menurut Kak Dinto benih produk ulama tapi produk Al-Quran dan produk Nabi Muhammad sehingga di mana Nabi Muhammad Kak Dinto menjabarkan dari Al-Quran oleh ulama kemudian dijabarkan lagi pahtetilah amaliyah kehidupan kita sehari-hari melarmu ke raja manfaat melarmu ke raja barokah Montero barokah ngireng je ngarang. Yulang na boleh. Montero barokah ngireng je ngarang. Gula banajunan manika alot molot ngireng na bangarang. Sip. Kaula banajunan gento atahlil ngireng na bangarang. Sip. Berarti kaula banajunan je ngireng insyaallah salam. Salam. Ya napa kati kau leban ajunan ngak malam hari mangken napa na saya lopot kan pengaji na bayam pon kau leban ajunan ka ento mon geng jet ngaji boleh kaduk ponduk tak keren nerema make ponduk anapa ya sepo gelu ya saking bah bedemuk kak pondok pesantren bagian po sepo iki na punten nika tak gabuak ponduk salah tak kebuat pada Rabu pakuni demo ben binian polan lagi nala tak alak ko pakalaban alasan segka si alak ko apa munduk pas kun pertanyaan na setong sera sengire mah tik kal malagi ay nagyay si makan ni bener ba bener andi anak boleh mon sesepo Kak Dinto benih kun bi gatibi pakun make anak kompoi piyo ni sambi muduk tempat tidak memadai tenaga juga tidak memadai maaf otak juga sudah tidak memadai anapa lemot ampun lemot ampun karena kaula ajunan gento make ngaji semakin gento maaf beni tak ngarte keng kun tak sampurna ampun pengertian loh napa ke muslim aki bangci ngaji ngak pane kamu cek giji tak sampurna pengertian ya napa se kening deki paham setong ki sesetong gini amalaki leres ki paham setong gini ke si amalaki jadi gula mun abidato sebiasa saja keluar dengan abidato menjabarkan namanya jarang menjabarkan para Rabu orang sepo-sepo mulai ngerti mangkana ngok ngajari kelas tempo ngajar ningi pidatuan muni kelas Kak Dinto kurikulumnya jelas murid Kak Dinto umur sepadan pengertiannya jelas muni ngak mangken ni kan salbun ni bodol sejak alim berde cat alumni pesantren bajet le ngerti je ngerti berde saya pertengah ya alhamdulillah berde saya tak ngerti sakali campur dari umur campur dari Kak Dinto kau tu cerdas ongku cara menyampaikan si Kak Di matocut negun setong pengajian kenapa
ngajak kangkui abeli ka ajunan pon Allah sallu ala Muhammad ngajak kak dito para Rabu malar muka saya ngajak de pagi ya ka Allah tak kok kun tau ngajak seruat panika tak kok saya ngajak panika bah tak tahu ke alamat ya ajak ke kamu iki kula nika sengit beten gaula gak dinto para Rabu secara pribadi ehone gini secara pribadi gak dinto berharap-harap cemas arepan geng bekngit tek takok semorok ku laku pahe salib seburuk jadi pun termasuk asyaddun nasi hasrotan yaumal qiyamah paling sarana manusia rogi nening hari kiamat bila orang semorok pas esalib seburuk guru naga ento esalib murid tak ngamalaki guru na semorok tak ngamalaki aduh kiamat nih jadi gula malaikat yang pikir para Rabu kak ditoh saya ngetek ya cuma secara pribadi abdina al-fakir Muhammad Musli Adnan keng terro idkhalus surur alal mu'min terro mabunga gula berpan pilek takok jan ngelocor mulai gula anu nih kak disa banyak kipas pah banyak kokos rokok anu pelengan meninggal tuh pon peteres pon buang keman gak aman nih tahu sangang kui cendilan nih pon para Rabu sebetan gula mulja agin dan gula gak dinto Ustadz Ahyu ngatoren roma bunga karena lepakon morok bismillah morok malar muka teti ilmu manfaat tor barokah pon gak dinto selanjutnya para Rabu ning dalam Al-Quran wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun bon wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata sambian kapicak nyangka ada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah yang dimatikan di jalan Allah yang diwafatkan di jalan Allah ning tafsir kak dinto orang mati syahid iki jadi dimatikan gua wafat di jalan Allah mati syahid amwata sambian cek nyangka orang mati syahid di peperangan itu mati jadi pada orang wafat di peperangan pendem kak ditujak nyangka sambian guru sobung omor bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun bahkan mereka itu hidup inda rabbihim di sisi Allah yurzaqun diberi rizki oleh Allah bigulem bian diparingna berbandingan orang gak ditosesete di dalam keberadaan icelana Allah. Jangan pernah menyangka kita bahwa mereka itu wafat. Jangan menyangka mereka itu mati, tapi mereka hidup. Terus terang berarabu, beliau-beliau gento odi bahkan lebih sempurna kata bangki ning tun. Inda rabbihim yurzakun. Paling ini cekeh.
Pertanyaannya adalah, bila mana orang yang meninggal dunia di jalan Allah syahid itu hidup, napa boleh Nabi kaula benajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gitu perbandingannya. Iki dumun umat dah, sahabat dah, meninggal dunia dalam keadaan berperang syahid, tak dinto ternyata hidup, kento si ada bubeni pasir. Allah langsung ning dalam Al-Quran. Gue lagi buruku semua ka HP, keng mukaan ning Al-Quran nah. Di dalam surah Ali Imran gak ditobara Rabu Olatin. Di dalam surah Ali Imran ayat 1 sebitek sanga. Ayat 1 sebitek sanga. Gue matur apa nih? Takut salah, kulan ayat. Gak ditobara Rabu. Jika beliau-beliau itu wafat, tidak dianggap wafat. Jelas kata Allah, ajri odik jeria. Ibri dicekek lebih sempurna ketimbang odik ning dunya. Apa boleh Nabi Muhammad? Coba. Berarti seimoloti kaula ban ajunan makin gak dito tak wafat bararamu. Tak wafat. Cuma kaula ban ajunan semakin gak dito tidak hidup di masanya. Kalau tubuh kita makin gak dito orang tamidung badening tamidung bade etang kecamatan Tang Batang ini bade etang batang bararabu bade isumenep bararabu betana jauh cana cepon riil nyata betana jauh Kanjeng Nabi bade Madinah, tapi sambungan rohani kaula ban ajunan tidak akan pernah jauh. Kaula ban ajunan dekat karena gelak khairun nas barakallah kelak nalikan mau salawat ya Nabi salam alaika, wahai Nabi salam alaika, keselamatan semoga tepe ke ajunan berarti kan semua makita amarhaban orang tamidung asolat assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh semua. Maka dari gak dito kaula ban ajunan gak dito tidak pernah jauh dari Nabi Muhammad. Maka Habib Umar bin Hafid sesemakin terkenal satunya kewaliina yakinin ban orang jak wali. Bahkan pada seorang ulama besar di Mesir, Profesor Dr. Asy-Syaikh Ali Jum'ah, nalekan pada majlis taklim pas erabuin Habib Umar pahadabu selamat datang beliau waliyun min awliyaillah kok yumumak selamat datang beliau wali dari walinya Allah Habib Umar kan yujok santrena dengan Habib Mundir Al-Muzawa terkenal disebut wali kan nengki kan sandrena apa boleh guru nak lu agak Ki Hashim Asy'ari Jombang tadi terkenal wali, Ki Wahab Hasbullah terkenal wali, Ki As'ad Syamsul Arifin terkenal wali, Ki Zaini Mun'im Tanjung terkenal wali, Ki Hasan Sepo Genggong terkenal wali, Ki Abdul Majid Tabata terkenal wali. Pas ketipon apa kuruna pasera Syekhona Holil Bengkalan ketika dito para Rabu. Nah Habib Umar ada bu ketipon apa jepon Habib Umar sambian mon ikocain orang sambian mon dicaci maki orang tinggalkan cacian mereka beralihlah kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad lebih indah dari semua itu. Kula ngisiin pengajian telo malam satu bongkor ningiti sa Silo Mukti pas beda Habib Asmanah Habib Ahmad bin Umar Al-Mukhtar dari situ Bondo ada bu sepening ngereng teretan sampungaki rohani kaulaban ajunan dengan Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad seperti guru anda nggak apa sih rejek pada tak tahu paham gi ini kan Nabi ini kan tidak ada masalah
Karena apa? Karena Nabi Muhammad kak itu bisa rabu dalam mimpi ke kaula benajunan dalam mimpi kadang kak ditok mimpi hampir mirip dengan muka ini jadi pada tangan tining orang amimpi Gusti Kanjeng Nabi kak ditok hak karena apa? Karena jaipon Gusti Kanjeng Nabi setan tak bisa nyerupani sengko. Napa boleh bagi pada jaminan man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Siapa orang yang semari amimpe sengko bekal tetemu benengko tahu sa amimpe dari rezeki agia man dari rezeki agia tori noro ikaula Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Allahumma inna amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi. Termustajab. Napa artinya? Ya Allah, abdi dalam manyo ona kaajunan, taro abareng sareng nabi na ajunan itunya ben akhirat. Amin. Terteka hajat. Matur boleh ka Allah ki bro. Ya Allah, di dalam sedaya si hadir iman dak ka nabi na ajunan. Walam narohu. Keng di dalam sedaya kita pernah ngawlati Nabi Muhammad. Sampai semakin. Famatti'na Allahumma fid daraini bi ru'yatihi. Rezeki aki Gusti. Rezeki aki Gusti fiddaro ini itunya ban akhirat biru yatihi bisa ngolati Gusti Kanjeng Nabi. Ajunan pernah mireng Rotib Haddad, Rotibul Haddad pernah mireng. Oke, Rotib Haddad kak dintok murotibnya penyusunnya adalah Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Lagi keru ada bu bada orang mator beb ajunan tero masuk surga. Ya jelas. Kemudian matur, kenapa sih kata roh masuk surga ajunan macek cek teron masuk surga? Setong alasan kau gula secek teron masuk surga. Kenapa beb? Karena idalem pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak punya alasan lain. Maka kau leben ajunan minabi samangken orang tamidung masuk surga keng tero berdesi anyama bidadari keng tero banyak kenikmatan sejanjiaki berdening di dalam swarga. Tapi abdina yakin hakul yakin ning dalam ate. Ajunan bila tapangki sareng Gusti Kanjeng Nabi swarga. Kalau pai kenikmat selain. Kalau pain make kebidadari na. Kalau pain make kasongay-songay ya. Kalau pai make kedipan-dipan na. Apa nama? Karena sangat indah melihat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti cerita berikut ini. Keng iklanan ini kecanggih nih kan. Pada sahabatnya mana Ja'far meninggal dunia wafat dalam peperangan pas ibri titel At-Tayyar. Mana bapak? At-Tay. Aneh. Pas ibri lembang ben Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Seto beri lembang ngaper bapak ya toren sarang Allah la lafar Ja'far bak najriya la leng ning swarga nikmatilah kan mon ki bade lem kopur kan ki beni masuk swarga leres mon orang bade kopur gak dintoh ki dadi raudhah min riyadil jannah ki kebun dari kebunan swarga. Bila ke selesai masuk aku laku ning akhirat termasuk kapi. Termasuk swarga kapi. Ngapur. Surat ngapur. He, ternyata Nabi Muhammad perpakna morok di Madinah. Perpan morok man nyaman. Kadito Nabi Muhammad ning oning bah. Ajawab salam. Waalaikumsalam. Di sini gak tekerjet. Waalaikumsalam warahmatullah. Loh, bola na ajawab waalaikumsalam ada orang takarjat sahabat. Jawab salam apa Nabi Muhammad. Ternyata sahabat mator. Tak langkong gak dinto jangkolang jabis pemator gitu. Engki napa? Ajunan gele ajawab salam. Salam apa saya raja ada orang sing ngolok salam.
Pun apa dia pun? Bada Ja'far ki buru At-Tayyar sambil ngaber entar kakantoy. Bah, apa? Pereng akibat? Ja'far At-Tayyar ternyata tak pernah bada iswarga tero tapanggi ben gaula karena lebih nikmat tapanggi ben gaula ketempeng bada iswarga. Keindahan muka Nabi Muhammad ternyata lebih indah daripada nikmat di surga. Keindahan bertemu Nabi Muhammad ternyata lebih indah daripada bertemu surga. Maka tidak berlebihan nalikana ning emolodan berdebu marra'a wajhaka yas'ad. Pasira bisao singulati ajunan Nabi Muhammad yas'ad, bunga talibat bunga dari bunga na bararabu kalau pain ka nikmat selain. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Nabi ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah. Suaran berkeluar. Anta syamsun anta. Toreh bahasa. Anta nurun fauqa nuri. Pasambung. Anta syamsun anta anta nurun fauqa nuri anta iksirun wa wali anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
salawat. Semoga iterema, semoga abah beda sampungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Para Rabu sebedan kula muljakin dalekana abah kak dinto nyampungaki rohani ke Gusti Kanjeng Nabi, maka kak dinto tidak akan pernah sia-sia. Kenapa maksa kak dinto Bapak Ibu? Karena kaula ajunan akan mendapatkan perhatian khusus. Dari siapa? Dari Allah dan Rasulullah. Kan beda guru syair lamba boleh ki engak ki muntuk beda. Khairal bariyah nazara ilayya, khairal bariyah nazara ilayya, ma anta illa. Kan beda kan? Kanzul antiyah. Saya ingat, wahai manusia terbaik, nadrah ilai, olati Nabi. Ken, kula matur ka panjenengan, Pak. Saporana tukang syuting. Kula bekeset jet. Saya ingat, ya jo banyak tukang syuting kan. Kan kun gare yer nyelian. Tare, kula matur. Bapak Ibu. Ring wali tak langkong nyon sabora beni nabi ni ring wali saus caipon ulama minabi bedering wali gak dintong ngolati ke setong orang yolati si asal gak dinto setong orang gak dinto jaipon catatan ning ibuku takdir dadi orang celaka gara-gara yolati bedering wali ka ento langsung dadi orang ontong. Coba ngoba nasib, ngoba kebadaan ini kering wali. Bahkan para Rabu montek yolati benring wali tak sempat ngolati ring wali. Si wali kan itu tak sempat ngolati ke panjenengan, tak sempat ngolati ke dan kaula. Kengain inna lillahi ibadah, Allah itu punya hamba-hamba ring wali. Man nadhara ila ahadihim nadratan sa'ida fid dunya wal akhirah. Benih ring wali na sing ngolati, tapi kaula ban ajunan ngolati ring wali sekalian bae, tengadep sekalian bae. Ajunan sing ngolati bekali beteti orang ontong itu nyawa akhirat. Pertanyaannya jangan segala, itu terus lagi boleh. Pertanyaannya mun ring wali li siapa nikah katipun apa mun pahyolati wan Nabi Muhammad, hakatipun apa mun yolati wan Nabi Muhammad. Ijak ring wali waring wali na Allah kento umat Nabi Muhammad Pak, beni sahabat umat beni sahabat mun sahabat kan tapangki hidup semasa betul kento umat dalam setiap waktu gak ditobed ring wali, mulai tak ada ring wali, lobar pon Pak, makita midung igulung pon. Kan manggan mon beda wali abdal beda nyaman wali abdal, jumlahnya tertentu, mon sete setong langsung iganti yakin, beda peralihan, ibri eskawa. Segak emak pada tak tahu. Gula tak tahu saya mator keng mon ring soleh gula bisa nyongok de tanda na keng mon ring wali tak tahu mon ring soleh terus terang bedering tamidung lebur solat berjamaah soleh tak soleh kemarin solat berjamaah deki mon beda orang pot repot pah nolongin tak le bener al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi selesai menjalankan perintah Allah dan menjalankan kebaikan terhadap sesama. Lah soleh, mun soleh bisa badeng, makai gula badeng, bisa ngolat, bisa ngapa? Orang soleh. Apa boleh kun muslim? Ya muslim na jurunggut nih. Keng mun ring wali dak jelas, Pak. Tak jelas. Mangkala bada orang, bada ulama ada bu sama nikah.
Anak paring wali panika mate papadang. Anak paring wali nika mate temu tandana. Coba beda setempel lah wali umpama. Ada apa? Mata dak setempel lah. Supaya orang mak letak suudon ka manusia. Bisa bayi orang si awam bisa jadi wali. Dari sabar. Dari nerimo ing pandum candring jeba. Nerimo ing pandum. Apa yang nerimo ing pandum? Apa yang menjadi keputusan Allah le terima le tak pernah seroh. Cak ring datang bagian, sedih kamu lolo. Cak ring datang bagian, cak ring datang. Kau cai nore, iya bener mak. Sini nerimo ing pandum. Kau cai men, itu mak. Cak ring bibir ru tak kira aku limun tak geng beda eti di Allah. Musallallahu Muhammad. Berina contoh lagi. Pasera asmana junan Safraji. Ning beda orang becik ke Safraji. Wajib terlebat sampai ning medsos ekocain, ning nike kocain, ning nike kocain. Ompam, ejak kun ompam. Keng bunten gitu kita bunten. Alhamdulillah. Kocain. Ning berdatangan. Pendukung Safraji berdatangan. Tina pas apa? Tina pas apa? Padut dong orang-orang selebur ke Safraji. Dikudu apa? Anapa mak pah beda orang bibir ngocain Safraji. Ai. Gara-gara Safraji wali nuting Safraji langsung padam berat menjenengan ini ka umpama tinggi Safraji panika koja pah dotong pendukung tikal ji petenang ambian kenapa para Rabu embian petenang dibudin Safraji bah ngoca. Ternyata si adukung sengko dia benyaan ben si becik ke sengko. Kini kekeng bede keng teru bukti aki Allah. Ya ji. Maletau sapaan selebur ke bana. Pas bede setong orang sing ngocain. Kadang begitu. Laras ye? Kadang begitu. Cak saking Safraji panika teh beri masalah. Teh kocain orang. Teh temu sakemaan seseneng ka Safraji. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Loh, Nabi Muhammad eka baci ban bacadina. Eka baci ban bacadina. Eki bu guru budahab. Abu Jahal tinggi. Kau itu baci kan Nabi Muhammad. Tapi nalikan ika baci Nabi Muhammad, datanglah pendukung beliau. Ini kenapa? Ingin dibuktikan oleh Allah. Muhammad saya susah benar. Ya, saya dukung benar. Saya dukung. Terus begitu. Dibudin apa? Pencacinya itu ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada pendukungnya. Pas Safraji bah ngocak. Apa mak mikir sing ngocak ejak ya tangkan cabenyaan ben sing ngocak. Betul? Lah dari kak dito kaula ban ajunan. Dalam para Rabu saben arena apa yang terjadi kepada kita? Kita yakini bahwa itu memang sudah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah lopot abri keputusan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam madallah senega. Kita napa? Mak bocor pada lampu sentrong. Jano wah pada. Hah? Oh korson tak mate. Siap. Ya manuson mate mole. Apa bahwa tuat negati pun apa kau? Lagi leras ye. Entan mak areng bareng gelu.
Iki kengi patepak. Beni kengi seher sapraji ini kan. Bentan. Agleder nih kayaknya. Wan, YouTuber oleh berapa menit YouTuber? Oh, 45 15 menit akhirnya sejam. Tak keres lagi. Gini kamu ngerti? Lagi? Minabi ngerti ajunan minabi asampung. Acara oleh ning 11 menit. Laut lepak 45. Lagi, leres lagi. Ni kamu ngalak sejam 15 menit akhir. Mulai majulah. Lega din. Tapi tak langkong saboran. Pengajian gak dinto tak butuh lanceng, tak butuh pendek. Tapi mantap film ateh bisa abadi ke Allah dan ke Rasulullah. Oke. Lega boleh tahu sana lancong pendol kurang lancong bon. Bon, pada taban setangkung. Oke. Wanga enggak tangkung ya. Bunga rosak kemarin. Adalah para asam bunga ke kanjeng Nabi rosak boleh deket. Para rabu sebetan gula mau yakin. Maka dari kak dito kau leban ajunan indah para rabu bila selalu hidup bersama Rasulullah. Sambian kuat apa sunnah, pas sunnah. Mon kuat. Beda tak kuat lagi, ibadah. Tak kuat apa ke? Gisangka kan? Mau disangka kan pas tak kuat. Yang kita buntan. Jarang pun tak sangka bakun ko. Sambian pelebur macam solawat. Orang ni kamu lebur macam solawat berarti selalu bersama. Dicoba nang. Bu ibu seperti budi seperpan petang ko. Bu ibu ni kamu marin bajang, jago nyebut potrana. Fatihah dak Abdullah seperti di Malang ni. Fatihah dak Abdurrahman seperti Kalimantan. Fatihah dak Abdulaziz seperti Jakarta. Terpada selamat, terpada ontong bunga. Kelakona terlancar jauh dari musibah pulai. Ben boy kompoi seperti Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Pai ceput Ferdi, Pendi, lapan. Alex ini kan nyama mangkenan nih kan ini kan pon dibudi na terpada selamat sekolah anda terpada mari terteti orang sukses pada tuka Allah takwa al-fatihah padahal kun disebut sekalian keruwa berharap gelenun embuk sesekut nyebut ngak kini keben betul 5 kali keruwa mun beda masalah poi kompoi Jakarta ben Kalimantan guru dedeng kemban dateng kembali. Beni dateng mimpi mak. Mau mimpi kan kudu tedu. Ngecit wah. Tuh. Beda apa ya? Telepon bahasa Kalimantan. Nah, beda apa? Aduh Ferdi tabrakan ya bu. Ya Allah. Dari mana? Pun njabuk selamat. Kun sepeda nak lobar ibu. Duri aduk sampai ke budir pisar deh. Tina nak mun kun sepeda. Tina kening beli sepenting Ferdi nabaras. Nah. Selamat tegasa, kelonong. Selamat tegasa baca takdir. Ya mon apa ndak takdir langsung buru kapat tu deh. Tak terak boleh sabraji. Ni kabarana bu, selamat tegurumun kengcet ipa buru kapat tu. Ya takdir, jelas ki. Tapi gula motor itu dilatar belakangi karena iput sebut. Jelas. Pas katipona pemun ajunan beni nyebut kompoi. Beni nyebut anak, beni nyebut piyo, tapi sebut Nabi Muhammad. Wah, beni ni kawan. Mon sambian beda masalah. Kula yakin mararabu Nabi Muhammad hadir. Hadir. Beni mimpi, beni. Dalam artian apa? Hadirnya ajunan bakun itu aaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aaki. Karena apa? Kanjeng Nabi adabu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Oh dina sengkok dia bagus ikan di bak nak api tang umat. Mati na sengkok dia bagus ikan di bak nak api tang umat. Caran dak rumah. Ni ka disebut ning hadis. Bak Nabi la ala ko bagus engkok bunga tang umat.
keng mbak namun ala ko coba biingko mbak na minta ki sopora ka Allah. Kun setong romasan abba ni beambaan ni kesakut masosa Gusti Kanjeng Nabi. Kan berarti mun ala ko coba beambaan ka ento padeng ka Gusti Kanjeng Nabi. Ban Kanjeng Nabi adu akin nyona ki sopora masosa mulo ka Kanjeng Nabi. Mun agak mangken nih ka. Guli yakin berharap. Dinto ada banyak harapan ku laku ning akhirat atretan. Yo, tandono jak ring lamangken gento atretan ning kenangan bagus, ku laku bakal atretan ning kenangan bagus swarga ning Darussalam. Amin. Di Darussalam. Ku laku kaula banajunan bakal itikanin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat embian kapi, selamat embian pon, selamat lamba embian sabar. Ya mata sabar pak, jak mulai gulak kusi ojo. Ajunan gak dinto mangken banyak si pilek, banyak si kes. Keng hadir gak dinto berarti ajunan gak dinto sabar. Lesoy jak aja, nyok jak aja. Acap, bahasa Madura nih acap. Saya tak ngerti pindah ke Madura. Acap, ya kere kerua, pahmira guru capnya man. Nah, ingki capan, cap, ingki jandeng jompo cap, ning kantoi tambah capan, lebih lengkap. Pada, capan. Mikil sini pahi kerek, keluar merah, kocak masuk angin. Saporana kedua benih angin semiraku. Keng masuk angin masuk ke pori-pori. Abok ko mikil, panas, demam, pakai kerek, caban. Makin si capok caban nih kan. Tersehat tah. Tertulis sehat, ajunan sehat, terus sehat. Terkik lanjang umur, lanjang betobatan. Duh, para Rabu sebetan gula mul yakin. Semakin gak ada ajunan sabar. Tojo ingat panikah. Alhamdulillah nih. Mon gelak bari. Saya rasa nyarang ah. Ingat malam ah, sarang. Tebus pakai orang ah. Lu cek Mekah Madinah hujan malam. Jeddah banjir. Kul maram nilpon katan tretan sebedening Jember. Rata hujan. Kula malam ngisi pengajian ning Tanjung ni sekoni ore. Tempat tengah apa nih kerenjana ada wahyale ke masjid. Duh sekoni ni ser. Ya tapi terdetik ke bunga. Yang mangken nih alhamdulillah. Nih mangken tai patoron tinggi. Keng senga tau sabah ngoca. Seneguk nyaman. Duh. Pon. Keng lah perpaan rezeki akis ini kaboy. Dumun malam adu pas tadak seneguk senika. Teguk mon malam aku jujur. Raja tigi. Pat engki raja. Kan malam Jumat malam. Kena bentulendun. Masya Allah. Ada gempa tektonik. Gempa dulu ya Allah. Lah rosak lah pidato. Aduh ya Allah. Mungkin nih kah, alhamdulillah tak rezeki aki ocean. Tikal berarti tak wahyu ki paringi kebungaan dengi. Apa yang ki gulari bari napar loh. Alhamdulillah ocean. Bi orang wae ngocan, dok rumah ke muslim. Mata tu nyarang, bebeluk senekuk pun. Sangang sak nomor sangan guler. Ya munjet le paringi hujan ketibuna. Ya detik kalam pun. Keng la paring depa. Berpon ngakan sepone ko terus hujan. Gule kamu. Duh atamba keware jan.
Para Rabu sih betul gula mau yakin. Dek kata Allah, kata Allah. Ojen ini kan termasuk 5 hal yang manusia tidak tahu, hanya Allah. Hanya Allah. Apaan? Ilmu sa'ah, kiamat. Wa yunazzilul ghais, mataron ojen. Ini guna Allah setahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Guna Allah si oning esena beji berdalam tabuk gerua teti orang celaka napa punten. Mungkin kalau jenis kelamin mungkin lebon beda alat tak. Keng celaka napa punten. Syakiyun am saidun hanya Allah yang tahu. Eki. Senomor 4. Orang-orang gak ditotak kira beda oning jek matian ingin tanagam. Wa mata dri nafsum bi ayyi ardin tamut. Cak mati tanagam. Orang tamidung belum tentu sete tamidung. Wa madadri nafsum mada taksibu gada. Manusia ni gada si oning napa si kelaku-laku. Ini kan 5 perenggaib yang hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghais. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum mada taksibu gada. Kali dah. Ada si oning kulawan sampean. Aku masalah ocan dak soning. Keng kun tokang sarang gasah apar nyonan peselamat aki. Kan sini kan. Nah, ya jak reng oleh ke musuh. Oleh Nabi Muhammad nyarang nambah. Bah, ongguan. Bah, da tuan Nabi Muhammad. Allahumma hawalaina wa la alaina. Tuan kanjeng Nabi ni waktu ocan Allahumma hawalaina wa la alaina. Punten halal nyarang dak masalah. Benih yang tak minta ojen, nyokona pas selamat aki ya Allah. Benih yang tak tero, benih yang tak terima, yang selamat aki, dung kadung banyak ambiin kan senekan. Ya jok kun mator, du beda salah na mator. Si penting dua na bencara, nah kak dinto sesuai ben syariat. Ngomong kun masalah minyak, bujon apa kuru kan sesuai kita masalah. Apa cak kun yoper? Orang benih orang yup, kan bener kan? Bener kan? Menyan, tupa, buja, ya silakan tidak masalah. Apa aja tak salah, bener. Gula pasir lagi, tidak masalah. Mun kucing ibendem lelu tak boleh, lala nyari cara lain. Bodoh kucing ibendem, kuru nyaman ta'zib. Apa ta'dib itu? Menyiksa hewan itu tidak boleh. Ambuin. Lah, nyari lain. Nyari lakom. Bu, makai kotek. Kamun koceng bener. Lambu, ambu. Jangan. Ambian oning nih sulam. Ngoper keben itu tak boleh. Bilis yopor. Ono Allah. Keruah nyaman nyek. Sah ta'zib. Apa liwah kucing tiba nang sekali ni. Hah? Orang bebini saos bedese masuk surga gara-gara kucing. Anapa? Tahan te pakan ni. Apa di bendem. Talangkong sama orang. Muni buang kan dilepas. Padan manok dilepas dari korong. Bagus. Ada gara-gara koceng. Ode. Jorak beridan insah haji ki. Koceng ning sekejap. Amun sesuai ban syariat ya to rendak masalah. Syarat-syarat ta umpama perak kun umpama apa ro? Posapo. Balik pah beda. Capin, ndak masalah. Beri setrek pad. Mulai pedis. Ndak masalah. Sesuai ban syari. Artinya tidak melanggar. Paham gimana ki? Kita lanjut. Para Rabu sebutan gula mau yakin. Lebih sejam rela. Hah? Kurang semenit ni telah jam kerja kon semenit. Semenit awai kan depan. Dari kak dito. Semangken ni kak
Ustad Ahyu kento morok Al-Qur'an nggih. Ini kepada musola na mapan. Keng gagula saya tak mapan. Mau kesambian mapan musola. Keng gula tak mapan. Arab posang gula. Paimaman berdiri lawa dorem. Anapa? Dan gula paya. Ki buru yamba. Bisalim. Ni yano. Bayamba. Jadi ikawal benjakan. Dung. Ulah tedu sampai ngelok pentan akeluk pentan di bayan itu bo bi banser le buka labung krot apa ledo pak jan gula jadi gula mon mobil soro kancing pon kancing anak tak kau berpandangan ke wah buka banser kan todu sendiri jadi mentepak aduh mak ledo pak jan gula aduh apa pagi buru kuntoron ki antara sadar tak sadar gue lihat salaman tak ada tojo gue lepas marhaban ki marhaban haram rebu anak ngantok benih geng hosok gula jadi gula berdepa imaman nalpe sini kan gula ni sini kan baru pu ke cak guru benih hosok katundu ya napa pah dateng kopi wah hari ya jangan gula empeteres waktu mau keluar sarap coran jaga kepidu mak nyaman dan kok besar ini apa nyam ngaran nyambang on jadi katan gula tak cocok masjid guys boleh na musola pak imam na berdiri lawa tapi kamu musle katibi polan musle perpak na tak gena sang manggan muning Arab benih ke deje galau coba ambian ku laku coba ke deje galau kanan kiri yamin shiman sini ka mun numpak taksi yamin shiman ke kanan ke kiri benih ke deje galau menang gula Wanumyan kan jelas, baru timur kan ni wah, mana mana ada, yamin, shimal, sini kan, kanan gini, tadi, yamin, yasar, sini kan, ke kanan apa ke kiri, sini kan, si penting setong pak, kula alhamdulillah mulai odi kita pernah posang, kenapa? Tas bebe. Ada bolan tak tolengan le je. Bakalar langit aja gay wakun tas. Wakun baba. Keng ngaramon bahat tas yang ke baba. Aro berarti lenyongsang. On. Ustad Ahyu mangken nih. Morok Quran. Tori dukung. Wali santri nah. Jaring ni kabeni wali santri kapi. Wali santri kapi usah buka pesantren nih. Banyak gelu. Tori dukung. Nanti Ustaz Ahyu dukung kalaban doa, dukung kalaban materi, dukung kalaban penguatan mental. Ketiban apa ke muslim penguatan mental? Mun beda acara, cung rocung. Dengan penguatan mental. Cung rocung, tolongin. Terutama marena. Karena acara ini kebun pengajian, sebab kobeter bila lemare. Kan bila mare kan pasti beda bareng elang. Cok lepereng kurang berempah. Lama kurang berempah. Kerua benih elang. Karena lapaya, laban seromban. Lepas pelkot yang talaki, pelkot yang talaki. Empereng sebenarnya kejukan, teng sebenarnya jukan. Ya benih elang, kerua benih keco, tak sengsan. Le gerua senyambi pas tak le bele. Kan jat ciri kita kan begitu. Bener. Mon sosok orang geridu. Keng mon sosok lebih tak ngerenger. Masuk akal? Apa aja le jangan mata masuk akal jat lakon gulu benembian ni. Tapi mon sosok orang geridu kikir. Keng mone sosok lebih tak ngerengerten. Napa? Hasil.
Pada orang tukang tempeng gerua, sebab bakal masuk akan neraka wel, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mun bareng atibi, tempeng orang kudu sip. Pasip. Lebih dari sekilo lebih. Keng mun aban nimpeng menolong marogi ka orang. Lagi Kulak orang yang ini langsung andi tempat VVIP. Napa? Neraka well. Masa beraji murul. Ada tukang sulawat, benih tukang tembang. Neraka well. Kento je pon paling panas kulakku. Putun. Mon orang Hindu mate, kuru kan ngaben nyaman kan yober, langsung tadi abu, bener? Buang abu nah ke sungai, kuru ning itunya, mon ning akhirat para rabu, yober, tak gereng ngodi boleh, gereng ngodi boleh, tadi betul naum juludan, tadi ikan den kulit boleh, kulit sianya. Tunai karena golek ni kalau ancor, dateng golek anyar, ancor dateng golek anyar. Ya tak lemambu senyok nyok. Dok rumah, ya di, nanti selamat dah. Yang gula nampian tadi umat Nabi Muhammad lebih besar harapannya untuk masuk surga. Malah badan ni kak berkabar bak nyaman deh sih, nyaman, ha? Pada berbak nyaman. Gula sambian ni kan. Sarang Nabi Muhammad paringi kunci ne swarga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Tadi bang labang swarga ni ada kuncina. Kunci ni la ilaha illallah. Keng masa pakai gendeng ngerikan manusia ni kan. Mulan di kunci ni bah kita buka ala bang. Kan berarti meneguk kunci kan masuk lagi. Bener. Masuk. Neguk kunci ke apa mata masuk? Ya masuk laku, taring kayak gitu ndak deh. Pada nambian diberi kunci ban hotel. Di resepsionis, apa pak? Mau check-in hotel. Oh iya, pilih kamar yang harga berapa? Ini saya mau pilih yang sofa satu saja ya, yang tempat tidur satu tidak dua. Kenapa? Sama istri saya. Kalau berdua kan berpisah itu, ndak enak. Yang terus ada pidato rosak rela. Oh iya pak, tapi ini pak, masuk ada ji mana ada ji. Pasti kau jangan sebetulnya. Tapi ini pak, yang harga ini pajaknya segini. Besok pak, breakfastnya makan paginya besok jam sekian. Di situ pak tempatnya. Ya, ini pak kuncinya pak. Pas bodoh saya ngarakin. Mana pak? Anu. Si atasnya pak, ya. Ada minta tip ruan. Arwah diki beri tip benbian, nikah sekelangkong jadi 20.000 sekata ibu nisar senyam yakin. Pas benbian itu topole lah, bengkeng kunci teku. Pulang kita ntar jalanan. Lah, mulai nekuk kunci kan berarti haknya kita sudah di kamar itu kan. Leres kan? Mulai jadi nekuk kunci. Pada nembianan di Roma, nembian nekuk kunci nah. Roma gue berarti hakami yang tedu ngabila baik. Tadi berarti gue leban sambian la ilaha illallah mon kunci na swarga. Berarti gue leban sambian masuk bila baik. Manter sa panika. Amin. Amin amin. Apa ingke? Ya. Mau nabahas masalah ton-potonan. Potonongku. Mau nengak kekelakuan, tak gimana? Tapi jarang abah ni punya harapan. Kenapa? Allah itu akan mengampuni dan menerima taubat umat manusia bila mana tidak punya dosa syirik. Selain syirik, terima ki. Mun syirik, dah dibudin deh. Mun lah pindah agama bagi arah apa putih. Ini kita buntan. Kecuali itu dia pindah ke agama Islam.
Oh, mending tapi hidung jala Islam kapi. Mangkana mian ni ka. Usaha sokor itu kan tertireng Islam. Syekhona Khalil andi rotib Syekhona. Doa terakhir. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Sini kan tadi iman, Islam ampun luar biasa mon. Berarti kambian kapi si bedai bebe menika. Ya tas ji landi kunci. Kunci nama Swarga. Tore bareng-bareng baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin. Pon toreh ulaban sambian adua areng-bareng daripada selamat daripada tertireng ontong terjadi orang yang separatu ke Allah. Etunya bunga ning akhirat juga bunga. MC nengam langsung doa. Bani bedegnya lain doa. Benar. Abtina. Tareh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa tusallimu ahlana wa auladana wa akriba'ana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqa'ana wa jiranana wa tusallimu buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa mazari'ana wa makatibana wa jami'a mahallatina wa amwalana min syarri zalzalatil ardi wa harakatiha wa min syarril amtar wal riya was sawa'iqi wa ghairiha wa min syarri sayyarati wat ta'irat wal bawakhiri wa jami'il markubat wa anwa'iha wa min syarril waba wal afat wal ahad wa ashbahiha wa min syarril jinni wal insi wal wuhush wat taghut wa syayatini makaidiha wa min at-taraddi wal hadmi wal harqi wal gharqi wa jami'il masa'ib mukhtalifatiha wa min kulli bala'in fid dini wad dunya wal akhirah bijahil Mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman gazira. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin li nahjihil qawim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili hurmati washurna gadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa sunnati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusurha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ngereng secara tertib kuper armuk ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.